carreras y según avanza el ciclismo femenino y avanza el pelotón euskaldun, MIPEC se va reforzando cada vez con ciclistas mejores, buscando ser más protagonistas en las carreras y evidentemente buscando siempre buenos objetivos. ¿Cómo planteáis este año? Sí, creo que va a ser parecido al año pasado, que vamos a ir a por todo y a ver qué tal se nos da. ¿Qué objetivos os habéis planteado? Como siempre, torneo Euskaldun, Copa de España también, vamos a participar en todas las pruebas y pelear por los buenos puestos. ¿Tenéis buenas ciclistas? Sí, ciclistas cogen experiencias, llevan muchos años con nosotros y sí, vamos, confío en ellas. ¿En qué ciclista nos tenemos que fijar del equipo? Bueno, creo que Goretti va a destacar este año. Bueno, muchas corredoras que tampoco quiero resaltar alguna. Pues suerte, suerte. Muchas gracias. Bueno, Lur, MIPEC taldean denboraldia hasten ari zarete, oraindik ere lehenengo pausoak eman da besterik, baina bueno, sentsazioak pixkanaka hartzeko garaia da, ja lehenengo erritmoak, eta jakin nahi dugu, ze helburu eta nolako taldea planteatzen duzu aurtengo denboraldian? Talde bezala nahi dugu aurrera pauso bat ematea, azten urtean nahiko ondo egin genuen, badakigu laia galdu dugula, baina beste zirrundalari honak ditugu eta ez dakit talde bezala talde hon bat izate eta han aurrean egotia. Iaz laiak protagonismo handia eman zizuen, aurten badirudi Goretik maila osoan eman behar duela, baina gainerako txirrindulari dagokizu ere azten joatea. Bai, bueno, a ber, Goretiz aparte dekogu Estefania, gero ere bai Maria elite berria dela eta, bueno, uste dut talde bezala ondo egin aldugula, txirrenduletxa ez da individualtasunari buruz, baizik eta talde bat bezala korritzea eta horrekin papel ona egin nahi dugu. Zuri dagokizunez, helburu planteatu dituzu aurten? Kategoria berria, baina azkenean pertsonak berdinak gara, así que, no sé, maila honean egotea, aurrean egotean eta ondo pasatzea. Eta seguro bilatuko dezula markak hobetzea? Bai. Bueno, Iraia Herrero, MIPEC taldean, estrenatzen duzu gaurkoan, baita ere afizionatu mailako denboraldia. Nolako taldea topatu duzu zure lehenengo urte honetarako? Bueno, talde oso polita, oso familiarra, denak gaude denentzako, eta oso pozik. Zein helburu dauzkazue? Bueno, aldena eman, guztia utzi karreteran, eta talde bezala jokatu. Txirrindulari honak dauzkazue, ez? Bai, nahiko onak. Zeintzutan fijatu behar gara? Guztitan, denak daukagu guztere emateko. Eta personalmente ze helburu edo ze planteamendu jartzen ditu lehenengo urteko txirrindulari batek? Bueno, aldudan guztia ekipoari eman, eta aldenean lagundu nolabait guztioi. Sorte hon. Eskerrik asko!